nekada se znalo da postoje pravi muškarci i oni koji to nisu. A danas? Samo, na čemu zasnivate muškost? Na pameti ili na sili? Pa to je ono što žena zna kad ga vidi. Sad ja... Ili voli ona da on izgleda ovako malo i da ga ima? Pa mislim da bi lako voljela, da. Sve životinje to tako rade. Znači ženka ga oceni da je on veliki, da je veliki slon mužjak iz daljine. I ništa, to je takav program kod nje, da je on automatski favorit. Sa jelenom je tako, sa delfinom, sa kitom ubicom, sa svima. Tako je to i sa čovekom donekle. Dobro, odredili smo ga. Ali u momentu kad se čovjek odvoji od drugih primata, on je dobio jedan drugi deo mozga koji se zove prefrontalni korteks, moram kažem ime i prezime. To je asocijativni mozak koji je u stanju da smisli sve. Razumijete, on je smislio sve što ovdje postoji u studiju, on je završio škole i tako dalje i on je odgovoran za društvenu komunikaciju, za sociologiju i on je sa muške strane sasvim dovoljan da proizvede većinu pozitivnih stvari kao što je, na primjer, pravljenje para i tako dalje. Međutim, on ima problem. On ne može da napravi erekciju. On? Ne. U Srbiji? Ne u Srbiji. Ne, hoću vam kažem kod svakog čovjeka. Kod svake životinje. Taj mozak koji mi imamo, on pravi sve drugo osim onog što je najvažnije u razmnožavanju. Zato je zadužen drugi mozak. Hoću vam kažem, postoje drugi deo mozga koji postoji kod muškarca i koji pravi to, koji pre svega bez njega ne bilo nikog. Odoste mi odmah na ono što... Ne, nisam otišao odmah, nego trebalo odmah otići. A što nam je to sad važno za temu? Čim su ispakla... Što nam je... Znači, on je u problemu. Da li je u problemu muškarac? Ne, on u stvari nije u problemu. Naravno da naš nije u problemu. Nego hoću da vam kažem da je to različita situacija. Žena nema taj problem. A, na primjer, nema impotentnih životinja, mužjaka. Ali evo, naše istraživanje kod nas kaže da svaki drugi muškarac se suoči s impotencijom. Evo, odmah. A to vam pričam. Pa nema. Znači, u problemu je. Ne, on je u problemu zbog toga što su ta dva mozga konfrontirana. Svatate li, taj novi... U problemu je. Ali da li muškost, vi kažete planetarno je ugrožena? Da, planetarno. Pa zbog toga je planetarno. Ali ste tada rekli u Srbiji nije jer žene još uvijek poštuju. Ne, mi moramo, pazite nešto. To je bilo pre 10 godina. Nije tačno, naša istorija kaže nas je uvijek ako 10 miliona i to 10 miliona sasvim dobro. dobri. Samo da li je ugrožena u Srbiji ili ne? Ne, po meni ne. Ali, znate, to je takav pritisak zbog tih ljudskih prava. Zašto zbog ljudskih prava? Evo, zbog toga što, na primjer, ta ljudska prava, opet je smislio taj novi mozak. Šta znači to ljudska prava? Pa kad bi trebalo da postoji to ljudsko pravo, priroda je napravila organ za pravo, ko što ima organ za vid, ima organ za sluh. Prirodi i genetici nije, za čas će napraviti, na primjer, ovdje na glavi organ za pravo. I neće biti nikakvih problema, tačno se zna koja su ljudska prava. Ne, taj prefrontalni korteks smišlja, pa ovo su ljudska, ovo su ženska, ovo su muška i tako dalje. I u toj kombinaciji dolazi do degradacije i jednog i drugog pola, što tiče njihove polne silovitosti. Jel vama sve te ljudska ili ženska prava? Molim? Jel ljudska ili ženska prava ili uopšte prava? Ma žena je u prirodi. Zato što? Žena slabo ima prava od majke prirode. Malo je prava dobila, razumete li? Dobro, malo je prava dobila. Jeste, ali ključna je. Bez žene nema ništa. Ali ih dobija. Znate šta je uradila majka priroda? Ona je učinila da ona, pazite, zna šta radi, ali ne zna šta hoće. Da vas pitam, tog srpskog muškarca, da li se on plaši danas kad se vraća kući? Plaši od čega? Od žene. Pazite, on ima rezervu. Ne? Pa pazite, ne mogu da kažem skoro. Engles se plaši 100%. Jel vidite da svaka serija, svi su muškarci su neke budale tamo koji izigravaju, razumijete, žene su uvijek u pravu. A žene to najviše nervira da muškarci budu budale, razumijete?